Nang jan ka Barcelona banuan ra da player jangka Manchester United da Marcus Rashford. Kublai piki parlok pagkasan nagpor ngakapat piki batamay sa baban share berlaj subscribe ng channel. Kejing temu jangka klub Barcelona banuan ra da Marcus Rashford ha kejing kun nilai kai kanang jan hadin ba une orang lekai besyakmat jangka Manchester United. Ulapat si medical test Barcelona suaban ni madan ya kena galadu jong kala liga daga bacu simwai une orang likai ba arpnyos nem karta jong England lawan poi klub Barcelona hakamit si ublay hadin balio jing pit naka klub United pan pendep yuki jing don kam naka benta ke jing kariano naka klub Catalonia. Lai kendu yone orang lekai ke England da manager ka Barcelona Hansi Flick pada sporting director Udiko Hamadan kelan met jong ka klub haka step jong ka singkong kijing keren hapdeng ke Barcelona bad ke United kala State haka tayo baladep haka bagala menjur kijing tekular kat kum kinong rim haka tayo balakut ke Barcelona kala menjur man siu go bain nong jong Marcus Rashford nagapentagan nagajing simway kabalan ne slam daga nagsamoy lekay hadin bawla pediang nagajing penhiar tulop kaba 40% bad kabala penduna yakam United kumba kasaw million ban siwi ketulop kete gajing ete kabadai nagapenta kat arbanai ketup ya kalat bantit kador kabala laipo ani live pesan euro Rashford pelesyak menapai ba agalat takobor aksni balang manuan kuplesi bun saya sempat hagawe pat ke video